kumazi kamongameli wazenza mntumbi ukuze abheke ekulweni. Nabheka umuntu athi xa ebheka ekulweni ajike imeko ayiyo kuba abanye abantu bamongameli xa benxiba izivatho bazinxibela ubona lilizwe abazinxibeli ukuphilisa abantu ngazo. Abanye abantu izivatho azinamniki kubo kodwa ke wazenza kumina kumbi ngabheka indoda enguDavide xa ibhekana noGoliyatha wathi ndikhululeni ezingubo azifanelanga wathatha amatye wasona zantsi emfuleni wathi egqibelise elonyana nelomoya ingcwele uthi xa iqamka uGoliyatha athi ndibizele umntwana nam bengekho nendoda esisiqilipoti engalo nam walithatha ilitye lokuqala walibetha ubuchopho wachitheka ubuchopho bukaGoliyatha. Ndifuna ukuthi namhlanje uyestyele uyatshintsha uba umila kumbi ebhekene noModekayi xa uhamana eseziyelenge lokuqoba uModekayi wathi xa igqiba wathi ngenxa zonke masiyeni ukudla sithandazeni baxengena esibingelelweni waqumba ukumkani uthe ekuqumeni kwakho ukumkani ke athi bizani uhamani nimcome kumnqamlezo ebekukhona uModekayi khala kwabhengu. Xa kunjena ndiva kumnandi mna owam utata ukuwavangela kule lamonti kwixesha langaphambili. Ndiyacinga ubana awayifumana ngoma ethi ndinika amehlo ndikhangele ethi lapho ezokugqibela kungaswele kumlandeli. Namhlanje ndiba nebhongo lale ndawo ndikuyo uba utata uBhengu uhambile notata wam ondimzalayo bedumisa lo Thixo akazange bashiya nakanye. Ilethi banani khala kwaBhengu akasoze lishiye uThixo. Uphila mhlobo wami abe Uphila mhlobo wami wanga uyephethe angena emsebenzini khamente ebekekileyo sapho labo wethu khamente ebekekileyo kaThixo wanga nane imagination the day
ethetha wanga uyagqitha ba waba abuziba ithe masha zindaba zini nezilizithetha ngoba ingxaki yakhe esekusebenziseni khama ndebeke kuleyo xa ngalomzuzu haye ndisushumaya inye khayile ndisukele ngapha ekhisa lokuza ukuthi enkosi mabhi because into ayiqhelekanga sinamakhaya ahlukahlukeneyo when it comes sikule age sikuyo abantwana bathi yo babo thina sizozikhonzela kwethu abanye bayabumnandini yilapho sithola khona akhohlwe ngabazali mabhine family yakho iphela enkosi nangamso into eyenzileyo yinhle ukushumayela yashumayela abantu kodwa befa yabona ngendlini xa ezosebenza naku umfana ehendwa intombazana engudelila ithi kuye nyukani lise undixelela amandla akhe apha khona wathi hayi noba sewaxelele kunje hawundiyeke ndim uhlukuma enkonzweni bazalwane uhlukuma kuyesu kristu ungemi ngumntu ujavite ngenye imini ngona ukwele esandleni sikayehova unokwele esandleni somntu yile nto ke ndithi into eninzi ngoba iwele kuyehova enkosi bawo umongameli nomphathi nqubo konzo yonke manje nibulise lihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu amen. Wangena wenziwa umila kumbi wangena ekulweni phaya ngaphakathi ebesithi umongameli lo othe inqonqoza ngawuvula ucango ngihlale naye ndidle naye okokuba ixesha belivuma benza uthetha ndisithi ndihlale naye ndidle naye emveni kokuba singenile ekulweni takaqala kumele sihlale naye sidle kunye naye uthi lo mbhali xa echaza ubawo umongameli ebesele engesela mehlo kunjalo nje ebesele selehlukunyaziwe wangena ekulweni emveni kwezinto besele zenziwe kulo mntu zonke izinto bekudingakala mntakambhadu into kokuba asuke kuyesu kristu kodwa ngenxa yokuba uhleli naye wanqonqoza wavula uyesu icala ngabanjani abangenayo badle naye ukanye ngabanjani abenziwa kumila kumbi ngabanjani ngomhla owodwa uYuda Skarati uthe uYesu xa isekudleni kwakhe isinkwa wenziwa kumila kumbi wamjiyela noYesu That's it.
Amen. Yawubulisa umkhosi kaThixo. Wow. Ndizocela. Ukungayivumi ingoma dinayo. Ya. Into enayilizwi yami. Ichunyiswa lilizwi. Wazenza mntu. Hey, bana. Wangene kulweni. Ndiyavakalelwa bazali bam. Mna ke ndisuka ngapha eBizana. Umzana omncinanana. Kodwa ke futhi amanqi wokhokho lapha. Dingimashozi Makhawula. Right. Intshontsho lomzulu. Ndiyachukumiseka abazali bami. Kangangiba ekuchukumisekeni kwami ndivakalelwa kule ngubo endiyigqokileyo. Wazenza mntumbi wangena empini. Ndinomfanekiso womntu osukileyo ngenye imini. Ndiyacebisa abazali bam ndicela ukuyibeka ngale ndlela ezondivumela ngayo. Wasuka lo mntu wahamba wancama izinto wamkhetha uYesu wathi uyinkosi nomsindisi empilweni yakhe. Watshintsha lo mntu khona indlela bekade ehamba ngazo, khona indlela bekade ethetha ngayo. Watshintsha lo mntu wathi saphakathi wangena empini. Wangena empini enkonzweni wayichithachitha. Wangena empini elalini wayichithachitha ilanga. Kodwa lo mntu ngenye imini uthe ndiyatshintsha kanti uzempini enzima. Lo mntu uyaliwe kodwa kunzima ukwamkela isyalo ngoba ifa ngenye imini xa kuthiwa xa ibethwa kwecala wamnika nelinye wathi bethana ngapha. Kodwa lo mntu wangena empini. Ndangena empini bazalwane sendiphakathi enkonzweni ndalwimpi yesikhundla ebendingesanga kuyo. Yabazalwane kumntu akakenzibani ngenye imini wadinduka xa ifuna ukudla igusha singabaleki yomphatha ufele begusha. Lo mntu uphakathi enkonzweni kodwa uyinduka ngoba pha thetha iindaba ezilungileyo kodwa yena wagqibile amakholwa enkonzweni. Yabazalwane ndiyachukumiseka. Wangena empini sowungaphakathi endlini yenkonzo wayilwa impi yokuchithachitha. Yabazalwane nali ilizwi lindifumana andazi kuba lingene kanjani. Mna xa ndicinga engathi bekumele uba simyicenge uThixo, simcenge asilungise, asiphe ukuxolela, asiphe inhlampuluko, singabambi inkonzo. Ithi noba inkonzo ibizomba mnandi ngenxa yoba ukho mna ndisela inhlampuluko ingavumi inkonzo ibambeke. Asimcenge uThixo. Akekho uthi nangoku uhamba kwam ndisuka kude kangaka ndibuya ndinotshintsho. Ndimcenge uThixo. Ndithetha ngam bazalwane andazi kuwe lesi sinxibo ake singabi lufelo legusha. Ake singabi lufelo legusha engcukeni xa ifuna ukudla igusha. Amen.
Hey! umama umongamelikazi, omama bam notata bam, abantu abasha ngelihle igama lenkosi. Amen. Ikhaya lakwabawo wabheko. Ndivile ba umongameli uthe sisemvuselelweni apha. Lo ke athethayo nguMr Mthembu, umzukulu kaMagcaleka. Ngapha ebizana emampondweni. Hey! Batsho kanjalo masilapha ekoridor kuthiwa nali impondo sisaye isi. Ndikhona pha emampondweni. Kodwa okubalulekile ndiyazana nenkosi. Ba umongameli sisemvuselelweni. Wamila kubi. Hey! Wangena ekulweni. Uthi umbhalo welizwi likaThixo wamila kumbi unyana wamadinga ngomhlotho. Acela ke baba. Uzika umkhumbi elwandle, avakala abantu bakaThixo besithi ba umongameli awukhathali na sitshabalala. Hey! Ngelo xesha uphansi undikhoyo ungathulele. Wangena ekulweni. Wathi bantu ndini balukholo luncinane kutheni na ningakho. Ithimba lebhayibhile ekuphaphameni kwakhe emveni bengenile ekulweni. Wadamba umsinga wolwandle. Ngelo xesha besewukhona uvalo ebantwaneni bakaThixo. Awukhathali na sitshabalala. Wangena ekulweni. Wamila kumbi. Wamila kumbi kuYesu nangelo xesha. Bavakala abantu bazalwana bahle. Ngumntu mninalo nalulanyelwa nayimimoya. Ngelo xesha lungenile ekulweni. Wabuveza ubukho bakhe. UbunguThixo othembekileyo. Imfa ngomhla wodwa kayingene ekulweni. Kwela bandla rhamente entle kuthandaza. Uthi umbhalo welizwi likaThixo uyatshabalala unyana womntu. Wabonakala ngelo xesha mengena ekulweni. Wathi Petrosi ngeke akubone ukufa noma ngafu yekobi. Kodwa yena ngeke akubone ukufa. Lathandaza ibandla ngokwenyambeko licenga uThixo. Ungenelele uThixo wamila kumbi. Sithetha ngoThixo njalo msokwaba uphengu wamila kumbi. Nangalo mzuzu kuThixo uye wamila kumbi phakathi kwelikhaya. Kuba Inkonzo ezilolu hlobo bawuqala bazimiswa noba bobani. Kodwa uye wamila kumbi. Wabonakala nguThixo othembekileyo phakathi kwempilo zethu. Athobhala kakuhle ziyasekwa izinto kodwa lingafiki ixesha lithi selifikile kube khona impi engenelelayo. Kodwa uThixo wema wamila kumbi. Wathi mzokwabo ubhengu ezideyithini zibekileyo zizawufikelela. Sithetha ngoThixo onjalo othembekileyo kuthe kube sekupheleni. Msomhle wasekhaya masihlaleni kulo Thixo singaguquki ba umadodana kwethu nokuba belingaguquki phakathi esiphila kulo. Kodwa thina sihlale sixolisa indoda umfo wasemzini athi umbhalo welizwi likaThixo sejikelwa ngabantu akwabo. Kodwa yena wangena ekulweni. Wathi Thixo wami mabaguquka bafowethu. Babonakala abafowethu bethengisa ngaye kumaIsmayeli. Kodwa wathula wathoba uThixo uthembekile. Ngelo xeshalo imfakaloku nasesibonakalisa uThixo phakathi kwaYosefu. Befika abakhulu bakhe wabonakala lilela engontsini. Wathoba uThixo makangabonakali ukulila kwami abantu akwethu ngobubi bobubi ndokulwile. Thetha ngoThixo njalo. Yes, sir. Msomhle timthande ke kasebakhulula ke engenile ekulweni. Athi umbhalo welizwi likaThixo
Kase bakhula sebefikile abantu abakwabo. Hambani ke aphendleleni kodwa niseningacabani ngoba kubi ndukulwile. Wahlala unyana womuntu athi umbhalo welizulu kaThixo bamongameli sekwelo lizwe lasemzini. Wabonakala umama ebenza ububi phambi kwabakhe kodwa wasuka unyana womuntu wangena kulweni wathi andifuna ukwenza ngazo ngenkosikazi zokumkani wabaleka iyabaleka into kubazalwane singene kulweni okunguYesu Kristu. Thetha ngoThixo njalo bazalwane. Masiqaleni kuThixo njengamadoda akuqala yahlala indoda yasemzini elizweni lasemzini lokuthinjwa kodwa wathi uThixo wami uthembekile ngoba ukulokuhle ndikulwile wangena ekulweni athi umbhalo welizwi likaThixo lafika ixesha lokukhululwa kungathi ngelo xesha lo wenza isimemo kuhle kwekhaya lakwaba ngelixesha wabamema abantwana bakwabo wathi wamema nomzali wakhe wathi izani ndikwilizwe lasemzini kodwa zonke izinto seziphethwe ndimi ngoba umthunzi omhle uthi umbhalo welizwi likaThixo wangena ekulweni walwa wathi ilizwi likaThixo ngeke lihlazeke ndikhona. Sithi ngabazalwana abanjalo bazalwane singene ekulweni nokuba sebesibiza ngezinto ezikezizo kodwa sithi wethu uThixo uyaphila. Amen. Ngiyayikhetha inkosi. Siyabonga. Siyaxolisa futhi ukuphazamisa inkonzo semnandi kodwa ngoba izinto zenziwa ngesikhathi kuba kunoNhlanga ingakho sithi asisebenzise nje umzuzwana omncane esiwutholayo sikakhulukazi singabazukulu bala ekhaya. Bese socela umama noNhlanga nobaba noNhlanga basihlalele lana. Hallelujah. Amen. Come to my Lord. Come to Ngiyabonga usithembile ukuthi uyazi ukuthi zike zithi masezibambene angiphiwanga iculo kodwa mengiye ngacula leli culo ngiliyeke engavuma ngalo phambi kwaThixo kodwa ngiye ngilizwe lingiphilisa ngoba ngaba neimfundiso zokukhuleka. Sikhula kwakumnandi sihamba kakhulukazi eChesterfield ukuthi ngiyayise esontweni sihamba nogogo ngekhulu sikhiphele imali kodwa khona la engakhula khona okholweni angizumosha isikhathi kakhulu. Ubaba uNohlanga wasamusha naye ngaleso sikhathi wasikhulisa okholweni omari nje sesomama nabo sasiyi-YPD. Ngangubani ngaleso sikhathi angisazi noma ngangumbheki beyamasekela ami bonke noShuga. Wasikhulisa ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi sibancane sisebenzele inkonzo nokuthi kubaluleke kangakanani ukuthi mekuvuka ingxakeke endleleni umkhuleko uyo yonke. Baba uNohlanga siwumndeni wakaBhengu kakhulukazi abazukulu
ngitheme ngibatshela ukuthi kune-possibility ukuthi in 2 weeks or in a week's time kuyiwa kwi-conference. Anginayo isho ukuthi umfundisi uyabuya or useye empeshenini. Sekuyileso sikhathi kodwa-ke ngoba kaThixo impesheni ayikho. Singehlisa imisebenzi kade ebhekene nayo kodwa siyazi ukuthi sisazothi mesikhala sithi mama noNhlanga sithi baba noNhlanga nisize ukukhala kwethu. Kodwa okukhulu nakho konke sibonga imfundiso enisiphe zona, uthando enikhombise lona silomndeni ukuthi nigijime nathi ubaba uNhlanga leso sikhathi wayesihamba ngokhemba. Uyena yedwa umfundisi ebandleni lethu hamba ngokhemba. So when ngeChristmas sasithi mekuyi-Christmas sasibona ngekhemba sima la umkhulu wayevele esuke ehlezi la ahlale naye. Kunento eyenza umkhulu wayengeke asuke mhlawumbe aye ekuthobile noma yephi wayefuna usithembile nokuthola yakhona ngoba ngambona ngomfundisi ukuthi usefikile kodwa umkhulu uyasibona siyaphuthuma ukuthi kufuneka kushaye u-1 idliwe kodwa ngoba umfundisi usefikile akhishwe. So siyabonga nje kade bengikhumbuza namanje ukuthi ubaba uNhlanga wayeyiwashi lala ekhaya. Mase kuwela sisasonta ngababuthabethe nasentuthukweni. Bazombiza ngegama lakhe neliqala ngoji ukuthi usewelile. So namhlanje sinaloko ukuthi hayibo yinde lendlela sihamba nani. Siyabonga baba uNhlanga. Ukukhombisa ukuthi siyabonga sabazukulu sinezipho. Sinezipho ezithe asihlanganise. Uthi umuhleze ekhaya ukhumbule ukuthi khona lo mndeni wakabhengo wakuthanda. Wawuthanda nawe ingakho babukhanya sithi mase usumlile usungesanayo iwari yokuthi konje ufune ngiyoshumayela usesizokushumayeza thina manje ulale umbathe kamnandi ukhumbule ukuthi hayi ngeke kusho ngiyakubona Mama noNhlanga lana nithi nilele ey'ngubeni sicela uvuke nje uyogoqozela ubaba ekhishini khona konke futhi kube namhlanje angazi noma ubaba uNhlanga uyaliphuza yini itiye noma akaliphuzi ngoba isikhathi esiningi ukathi ukuthi umfundisi nantiti athi khona inkomishi ebomvu ngaphakathi nangaphandle manje kuvele ngokuthi hayi manje angangazi noma isuke libalekela noma kodwa-ke uma uliphuza baba cela ma wenzele umbaba itiye nanti ne-trailer khona la uma Dizithini ezindaba. Dizithini ezindaba bo. Dizithini ezindaba bo. Dizithini ezindaba bo. Dizithini ezindaba bo. Siyabonga. Khaya ngiyacabanga umama noNhlanga akanginakanga today ngithi izithini ithakazelo zakho ngizomceba. Wanginikeze ezakankala. Ngambuza ngathi mina owakankala yini wena? Yingakho ngimceba openly. Ngambuza lo ukuthi owakankala yini wena mina ngimazi mina uMamkala. Ngazi umama noNhlanga. So ke baba i-tray lele sicela umama susempeshenini akwenzele ngala kufakele la ufakela ubaba ama snacks noma umfila nje ukumrostela something adlele la aqoqe. La mama noNhlanga namhlanje nje ithi nihlezi nje nobaba nithi nihlezi nobaba niloke nidla nithi hey baba ngithathe namapho Kuloko
umusa ongaka, umusa wanele bonke, wanele bonke, wanele bonke, wanele bonke, umusa ongaka, umusa ongaka, Khona lapho nisetotosana. Ubaba simfunelele emapejamini. Abhalwe lela gama esamazinga. Yo! Anyayo. Ayicedwa ngoba mfundisi uwehlise umsebenzi okade wenza kusuka ebusheni bakho kuze kube manje. Kodwa uyekile umsebenzi kaThixo usazonqenywa ufunakala ukuthi uyobapha izwi likaThixo uhambise izwi likaThixo ngoba kuyona into wathi wavuka wacabanga kodwa uThixo wakuphathisa yona. La phakathi kunezincwadi okufuneke ubhale khona ukuthi konje ngimenyiwe endaweni ethize. Ngizofike ngikhulume ngithi endaweni ethize. Nayo futhi umama noNhlanga ngekayiphathe ngoba ibhaliwe ukuthi GM noNhlanga. Siyabonga basenkingeni. Hallelujah. Yeah. So kuko konke siyabonga kakhulu bazali bethu njengoba ngishilo ukuthi sifunde likhulu akuzange kube lula empilweni kodwa nisicathulisile sahamba nani saze sawa kuba sila. Ingakho namhlanje sithi imfundiso zenu soze sayikhohlwa ziyohlala zikhona njalo enhlizweni yethu sazi ukuthi sake saba naye ubaba owake wasikhokhela ne-train libhaliwe ukuthi imfundiso sifundisa zona ziyohlala zikhona njalo kulomndeni wala ekhaya njengoba ngisho ngithi kusuka kugogo wala ekhaya wawuyiwashi kuyena asho athi ngizolibisa sedlulile uGenesis njalo. So siyabonga kakhulu nanokuthi asikhohliwe singabantwana ukuthi imvelaphi yethu ikuphi. Ingakho sinaloko ukuthi namhlanje sithi sijabula kunye nawe usuye ekhaya usuzophumula kodwa sithi nje konke uThixo azabe nawe aphinda kwandisele kuko konke othe wasenzela kona singulomndeni. Siyabonga. Yebulela koko jibu, yebulela koko jibulela koko seki, o jibulela koko, yebulela koko jibu. Bayangikhumbuza lana
iy'nsuku zokugcina sikamkhulu ngoba konke lokhu esikwenzayo sikwenza egameni likamkhulu. Ngiyacabanga ukuthi kuba naye umkhulu akasinikezanga uthando lolu esilithole nakuwena baba uNonhlanga, ngabe lolu suku lanamhlanje alukho ngoba ngabe awukho nokuba khona engqondweni zethu. Uthi umkhulu sele noma 2 days angisazi ngifika kodwa wayiloke esixoxa athi umfundisi utsheliwe yini ukuthi ngila. And kubaba uNonhlanga kwababuhlungu ngoba ubaba uNonhlanga wayefuna ukuya esibhedlela kodwa ngenxa yomthetho wasebhedlela akakwazanga. Manje sasihlale sinaloko ukuthi mhlambe nomkhulu sefisa isidlo sokugcina nobaba uNonhlanga vele uyakhipha ngomlomo lokho ukuthi ngifune ngiye kumkhulu ngiyomupha isidlo. Baba uNonhlanga lokho esikwenzayo namhlanje wangisho ukuthi sikuthathisela othandweni namkhulu. Umkhulu ngendlela ebesibaningi ngayo kodwa bekwazi ukusitreatha ngale meno nokuthula uzoba unokuthula, meno uphindile uzoba uphindile. Esifundisa kodwa into eyodwa uthando. Ingakho namhlanje kuseni ngisho ukuthi lapha phezulu konke sikwenze ngenxa yokuthi sifundiswa uyena wayehlezi la. Kwathi ikhaya lethu sonke leli. So ke kufuneka sihlale njalo sizene ekhaya sizojabula sizokwenza umthetho wakhe noma engasekho emehlweni ethu. Nanokuthi ugogo la ekhona okumnandi wasifundisa le ndlela ezimathi sayishiyela thina sayigwegela saphinde senze okunye kodwa wasikhombisa ukuthi umthombo ungakuphi kukuphi la ukuthi mase ngiyukela khona empilweni kufuneke uye khona kukuphi la ukuthi khona izinto umuzibona ukuthi ayisahlangani kufuneke uyothola ukufundiseka khona. Ingakho ngithi baba uNonhlanga ubile ingxenye yalomndeni isikhathi sakho sonke usemsebenzini kaThixo ubile ingxenye yalomndeni ngokusifundisa ngokusenza ukuthi sibe nokuqonda ukuthi akukho zenzela kona ngokwazi kwakho kodwa ngaso sonke isikhathi kufunekala njalo uguqe ulimemeza igama likaThixo ngisho noma isikhathi sesingasavumi noma sekunzima empilweni yakho kodwa usubona kodwa ngenxa yokuthi khona le imfundiso nawe ozitshalile waphinde wazichelela. Ingakho namanje lolu suku lube impumelelo ngenxa yokuthi besingeke siphumelele kuba zange sithandaze, besingeke kwenzeke konke lokhu kuba zange sithi siphakamisela amehlo ethu ezintabeni la usizo livela khona. Kodwa ngoba kukhona la esafundiswa khona aqalanga endlini yase-Emi kwaqala khona kuleli igceke. Ugogo wayethi hebhengu khipha imali ibhasi liyasuka lisukile kagijima siyaphi sibheke eChesterfield. So konke lokho ukukhombisa uthando umkhulu ukuthi akhiphe imali yakhe ukuthi singabazukulu sigibele siye eChesterfield kwakuwuko ukuthi babetshala kanti sizothi mesiye endlini kaThixo siphinde futhi kutshalwe okuyikona kona empilweni zethu ukuthi oh khona leli xolo elicolwa ekwaka kwajoyina iyouth nomntanami uyileyo group uba undingumntwana wakho. So safunda ukuthi ubuya endlini kaThixo uba umntwana kaThixo uyakwazi ukuthi unqobe okuningi ngoba akusho ukuthi umntwana kaThixo ivunguvunga ayivuki ziyavuka endleleni kodwa uma ithemba lakho ulibeke kuyena ziyanqobeka. So siyabonga baba uNonhlanga noma kubuhlungu sihlale siba nalokho ukukhumbula ukuthi umkhulu wayeloke ebuze njalo umfundisi nimtshelile yini. Siyabonga kakhulu baba mama uNonhlanga ngiyaxolisa ukuthatha isikhathi eside. Uphi umhlobo uphi umhlobo amazwi aphelile mndeni wakabhengu koshongololo amazwi aphelile singumndeni wakaNonhlanga siyabonga singakulindele lokho ukuthi kanti size endlini kamkhulu nje sizovaleliswa kwamkhulu kodwa engilithandayo izi kuthiwe esangweni akuvalwanga
okungukuthi siwumndeni wakaNonhlanga sisazongena sishone phezulu sibuye sizohlala la endaweni yethu nomkhulu. Nomndeni ungamagatsha. Uma ungamagatsha khona elikhulu khona elincane, khona elide khona elifishane. Kodwa make sibonge kuntombazane yakaBhengu ewuNokthula. uNokthula kuthe izinto zingasahambi kahle eTiger. Hey. I was there. uNokthula waba nesibindi. Abaningi abazi ukuthi kwenzeka kanjani. uNokthula waba nesibindi sokuthi anqale aye kubishop. Afika athi bishop lendlu njengoba yaqala ayisoze yaphela uma ngabe ungambuyisilo yamuntu. Uma ngabe uyabona mdala uyasibekezelela uyasazi ngisho isibindi salentombazane uma ekhuluma nobishop uKhawimbe kwabanzima kakhulu. Uma ngikhumbula kahle wayeseZambia engasavunyelwa ukubuyela kule ndawo. Kodwa ngamandla anawo lo ntombazane wayengamazi ngamehlo kodwa wafaka i-instruction yokuthi lapha ekhona mkhululeni. Akazange akholwe ubishop uKhawimbi uma ebuya eSouth Africa ukuthi kusuka kuphi, akazanga. Wathi mayisefika esefuna ukumazi lo muntu ukuthi ubani, wathi ufisa ngikwenzeleni, wathi isicelo sami sinye esokuthi ubuyise ubaba uNonhlanga escort azoqedela lendlu yaseTiger. Yiloko nje engikucelayo. Noma ngabe kuthiwa akayiqedanga kodwa ukukhona bakhe ngiyazi ukuthi kuyoba ne-effect. Ubuya kwethu angithi nje ukuthi mayikhuluma kangiphathi uthi ubaba mina ngiyayifaka nje ngehlombe ngoba ngiwumama ngiyazi ukuthi kuwumsebenzi wami. Sesifikile kwaMashi kwavela wafika iCovid. Sesithi siyalungiselela kwafika iCovid. Kodwa uThixo emuhle kuthiwa ngemlomo siyadala. Siyabonga ntombazane ngoba wasethemba phambi kwendlu kaJehova. Wamthemba ubaba uNonhlanga. Nesekela lakho ukuthi mhlambe ukufika kwaloya muntu kuyokwenza umehluko. Ubaba uya epensionini. Uya ngomoya omnandi ukuthi noma ngabe akukafiki iMathiger la nifisa khona kodwa uphahla phezulu njoba aye kade enze ifoundation uyiqedile. Sibonga nanokuthi emzini wakaBhengu siloku singabantwana singobaba singomama. Uyayathi uSisithandi athi ngalandwa kwenye indawo lapho engase ngumntwana wakhona uthi baba wangibuza into eyodwa ukuthi uyayuthi ngongena lapho bese uba umntwana khona yini, yilapho wenza khona iphutha. Yebo. Siyabonga singabalisa kuse kodwa sibala izinto ezimnandi uNkulunkulu asibusise ngazo. Sibonga nanokuthi alande abantu basekhaya. Thina sazanga ukuthi mayifuna abantu basekhaya kangaka eBhizani ukuthi yini kanti ufuna ukuzovalelisa kubantwana bakwabo nabantwana bakhe. Siyabonga mndeni wethu waseBhizani. Siyabonga ngezikhathi zonke ukuma nathi. Njengoba nizwa belokubethi mongameli akusuki kubona. Abathenga amehlo enu. Kodwa kubona ulokhu afana nomongameli angifisi ke siye lapho. Ngifisa ukubonga ukuthi silokhu siyimbumba, silokhu simunye, sisalokhu sibambene.
sibonga ukuhlanganisa lezi ndawo embili. Mndeni wakaBhengu kuze kufike kulesikhathi. Kuko konke ubaba eseke hamba eya epensionini. Bekumnandi sisonke. Mhlawumbe siyothola ithuba lokuvalelisa. Mhlawumbe ngelinye ilanga siyikulithola. Futhi ke uma ngabe nakonke umndeni wakaBhengu wenze into engakaze bahlebele yona ukuthi eBizana uma ngaba kuyiwa ku conference umfundisi uthengelisa ukuthi nako konke avaleliso ngoba kusuke kungazwa noma uzobuya yini. Uma nje kuthiwa kuya conference kulamasonto kubhizi ngalokho. Ingakho ngithi siyabonga kakhulu umndeni wakaBhengu. Sisithandi siyabonga ukusizalela le ntombazane eyodwa kodwa engamantombazane ayishumi. Mndeni wakaBhengu ngokuhlala njalo nisivulele amasango nonke ngekhathi zonke sifike kube mnandi sithi uthi ceme nani uTiger asivalelisi ngoba thina singabasekhaya asindawo asikavalelise Tiger kodwa sibonga ukuthi njengoba kuhlangene sisonke kukhona nesisigosa ndaba ezithi mntwana bese yini thina ndaba ezithi kuba bonke nezinhlanga ezihlangene kukonke sizothi siyabonga. Amazwi asinawo besingakulindele lokho kungaphezulu kokwenza kodwa uThixo siyambonga ukuthi usebenza emfihlakalweni ngekhathi zonke sohlala siwumndeni owodwa. Amen. Kumzwa kwaBhengu na kumzwa kwaseTiger, umzi waseJericho, nomzi wonke nabo bonke abantu abazozimasa lo mzi. Ngicela ukubonga nje kakhulu
ukuthi ke nesikhathi sesihambile ukuba ngaba ke abantu abakwazi amazwi okonga kamaningi kodwa ukuthi nje ukuba ithe kunenkosi siyabonga kakhulu umndeni walapha ekhaya ubaba uBhengu hlala naye isikhathi eside ngiyabonga nje kuphela amaninzi ngawetyala amen amengqina lisemazulwini zizinto esokukhumbula ngazo singabantwana siyaconsulta ngaphansi nantoni ndiyaciba sisiganeko sesibini esibumandaba sike sakwehlela isiganeko kwamashu wasuka wathi olahle egoli kanti itheko lingawo into ethetha ukubana ngumbulelo nemfundiso esisifumene kuwe singabantwana basebhizana kuthe xa uthi uba unontanga uyasicela saqoma enye nenye into soyiva endleleni ngoba siyazi ubana siya kumntu othi xa simbiza ebhizane aqhamke into ethetha ukubana uzopensela ngokudala uzophopa ungaqala upensela bukwapensela komsebenzi uzosopensela nje umzuzwana kodwa ikona liyithanda ke tata wam apha ekupentsheleni ngoba ninaba ithi impendulo ngabaphuma emhlabeni embandezelweni bayolinda umzuzwana into ethetha uba uzohlala tata usebenzela uThixo uzoba ngumntwana walapha enkonzweni xa sibheke ebhizana ndiyacinga ibhizana ngoku iwicrisis yokuba inembalela befundisi xa kuzophuma abafundisi abathathu kwixesha eliyi-1 andiyazi ibhizana tata nishiya phina into ethetha ubana tata noba kunjalo kalo kaBhengu le nto niyenzileyo siyibhizane besingayilindelanga kodwa ithi into apho uhleli khona lungisa indlela ezakwakho ukuze abantu bakwazi ukuvakashela into ethetha ukubana nazi namhlanje nempahla ezithengiweyo zibhalwe igama lakho even nezitya zibhalwe igama lakho xa besise kwaShangela weyinxibula ikepusi utata ebhalwe ebumbantaba uthi omnye umntu angangayazi wena ikepusi ithetha ukuthi ninkosi le into ethetha ukubana inkosi izophumla ayiphumli ke izosikhulisa apha elukholweni singabantwana sizosondela sisole soguqa kuwe xa konakele usungasilahli nelikhale selamonti ungalilahli xa usikhwaza sosabela sisondele siyabulela kakhulu bazalwane andazi abantu kuntoni bayele bantu ndiya kwi-pension I'm only 25 of age so what do I retire at 25 how do I retire at 25 Mfundisi, ngomthetho kaBaba Ramaphosa you can even retire at the one day uzelwe as long if you are financially independent as long loaded so njengoba uno 25 wena kuyasho ukuthi loaded siyabulela ke bazalwane
Simeme, Simeme, Simeme,